Yo, build it. Mamininka hale, kami waringele, nimvu yola mdulaka, so kamyala adata, be anyinta. I have broken your heart before, but still you don't love me more. Minim besensa, you love so powerful to man. Tum samaya ya, rapenina, you nama. Nyala muyantai, I'm a solo uncle abai. Aboriginal come on the side, Kalana nimvu yola babai. Sandana mbokan tanda, and you are chande de kumda. Chande, Dwelling Halomo, Chande, Mana Wuzu Yani, Chande, the Dwelling Sumo, Chande, Mana Wuzu Yani, Sonku to Yuma, Kamanyini, Sonku to Yuma, Kamanyini, Sonku to Gubna, Kamanyini, Sonku to Gubna, Kamanyini, Yane, Ayanache, Ankube, Dode, Pepa Dede, Wake Kushinke, Tumamblani. I have broken your heart before, but still you don't love me more. Minim besensa, you love so I fall to my street. I know that I've hurt you a lot, and you are challenged all upon my kind so but in the name of God and the love we used to share, I'm sorry. Yolam zo jarlam bokam butuma, manam yuara makunye kabo bjal shawu madan dwell upon a shal paga. Anini kan call near ram minye kanon kosha explain on caller. The line she are going to aranta young kulazang by young yendo magati jamda. Solo lan ngojal bang bajande the kumda laran terma supel jande. Yamangalam mal dang so some lame mi magara munumuzo yelienga dundwang ne. Sarbanam berme bolenya yurlam. Nwela mo abu lati bono musumusi bidwa abu bia bor shela huda. Yeah, yulam jala so na me male. Ala kawle bobba me gobble so chala pang mani chanti well team. It's top 14 that building. Tenzan pa awudan galse ka zo gantina ombo ka tetinya via mata ka talalab na zo yongono tetizan program dan gam kai da konko di ta kana yolom politik gana wazasa da ba banda ta tudi alon wannan tanan yarala malmal yorlom a TV yorlo zo dan ya sagani TV fa kan tsene talo zasa ne ti yum palle na on te ka tinya yuma dan gare ka ona ko tetinya via ta ka tatalan fortune tatabo zongo ti anya la ban zonzon galnya yetu am bosar shadin to zo ga panu do sunsuni ka ti abobla gbala nan ta zana ta jil zongo jingo zon zamzamnya wala ka ti nan bom malago ante lala yetu am bosar lama ka infumele sham jingo na tanya la ban garnu bonda ba ma yorlan ban sampam ka yu bi hagone kan to ci am bom malago an kana panu do sunsuni dita nan ka shal malage dan ko en ka dundu an jalka la shishira won ku bian sa shal kam kanyo go kane zongo jingo metanya ban bobla gbage te dunzo ngone ni rasagane TV tumtum de nyu ngone nye be probe zulai haka onyala ne bo so ngon yu jago na kama yorlam pam bangsam kama bangsam pam yorlam fulo ka chanto ma de nerbo ye tsadi tanan ka be shel gbelege onyala ngon to ka o ma de zando ngon Ibrahim Zulaiha yala bobla gbago no tana ta jin tab song zong jingo katazang a program yorle ntana ka okonko katibole tanya bobla gbago ne mboso jago ne ka sero pamtomio dama onyala ngonye CEO kanye director kala nye founder of Golden Touch Beauty Center ngonye ejiso waigma masa ne oba kana ta jen pahazon wajingo zo katazang zong malma yoroma ntana asa gani sivezo yulon bonda ka usar Musa ka information ta zongo ta cinya la den yancan ta gbage tun da fun nan shal da kulo dan garla da man diranya la tun buto tonto ne shal ka ta bahlam na zona ta zan la so an ba ton ne yalla kam an salo za saka ta didi da amfana dinanye be pa ba min yida man masalmin sai ne wives and mother in laws ta zongo jima ta cin chanti an gba shalan bala ka ta cire jiwon kutam ne te gane kadama malmal yorlam nyala dan kanna ala zamba dal yon kam kurgupsi wanda yiti yae be
natural food supplement nam da hala barkani bebe natural food supplement nyala ti la shal den yina na ta song se dabba zan chang be dablan polo de nyala ti shal ban zan ti lahimin ti wala amale ka da ka barna shal ti ni sar wonde nyule dama nyin bidab go be do nyule de nyada nyam pahnege aji soiza sa ka kwansa ni gbana na soja bela karano ya ka amina pa do sheka a pa ma kula habar saka chogo kunya wonyam barne tin zance kan nan te san ganda yi mamara ban ta hana ta zuwa ji wani misa maso tin nan ba hawa ta hana zuwa ji ne okay puya kapa am so nan puya kapa pam ayin bol mana program mo okay madan zulaiha to nan ma hawa ta kul mana da fan yalan yang don don ne zo man ku kul mana ngom belan chen shere okay sai kule ma ba ka dama cho ma da can be yala ta bune bai ma da dama ba za yi no kam yala mun na kunya asar cho ce don wala ban kun da di cho ma to tun zarfe ka kanati ce ta zuwa ji mata cin Mr. Masau awon ta zuwa ta ci ma be pa abun min gida manan bole to zo da ka wala ne ba ta hakuna ta ba be pa abun min gida manan wala tuna ba be na ta ba ai kanaya nti wile be paba na manama ta manama na tani salnama in general an pam ta banka mai be sham jan ka tbun la kamai wile bela dadan kam sone understand kama wile bela nisal kam za ni so ñul ne betani ma de tuya ñin pa ay terna do yile la ñin tal ma pon belani wada ma ñin tabi akanyin ta anyan kanan ta pasu anyan chan ta pasu do anyan chan ta pasha do yile ma dole na karyan dene but it takes like solo one ne mangwom subu the tuna kama anya wom subu na manga ami understand bu kana anche bu wom sa shele kana anche do yelma because anche mani is an institution tumbo na institution ma dinyala kama zaman nyale amaliya kaman aidan kunkun nyale ayo the chamat gande aidan ma uma aidan oba aidan tuzo paba and na other extended families, especially the Zasha and the northern region, we know very well that we marry into the extended family and so I make a mind na kama nyunguna tam kamzani ni aidan ma oh so come here no you man ma la problem don't so you put my la mind I don't ma la problem so you are going to fight war you chan lot of trouble come yes although you many you done fight apart from you many you don't want can your way the can abian daily me why kalaland the tree then your institution ma the I will form each side womo ho anchan ma dole na kan shabiyan bola yele shabiyan bola shabni nanga dambatu amade an yurayi dan mazo an zan la su'u ana sani bu na adalci nzan biane ana sani bu be wo gam sa ai tsama wo ya kadama foi ka ate do yo de kama mentality be hankali shadin be pa ma zo na da nyala din to most be ngoran because most at times I'm talking from our wives here most at times I can't think never pam zeni bunku ben cha do yilma and then ka malam mind kama o yidan bi yali da man ma banan wal my mushiba don't so manoko channel on be and dear mushiba so sana. I've ever heard somebody saying that no on abanya do ho ka when you know you so that now when understand you no ko idan match for ko when no so that now no ko na kan wannan pai
Kami mi yulu mi da yulu ma ya ma no na su na won ko ka so gbata su na won ka twi ai o punza man no hankala ne o da matia mala mushiba kana ba mi doma kana ba mi an chanto kulsuma ka ba mi umma, then you've concluded. I understand the point I'm trying to get here. Tini salnama to zama langwili. Because my mom feels like she has given birth to me. Wonin drama. I understand you. Wonin din wahala. Then kanti chanta zan suna. Karalang kana. Bilana kanama. One son. Most of them have the mentality that bin shanga. Bin yar shanga. Bipam yara kama bin yar shanga. Den de tuni woman wadi inspector na zan la bin yar ma zan tumuna ka tinya makama apaka zan tra yishal nir ka chanta ko ko mi ku jitwi. Okay. Example, I had a situation like a friend of mine, understandable, and then there was a situation like that. Then Oma, many Opa, they were always fighting. Okay. I don't know, but like there was always issues, and then in the issues, but I've never seen them fighting. But this is the problem. Then sometimes the wife will call and then cry, but then what is really happening? I don't understand it. Sometimes, but you're not the best. In double magazine. Then you're not the son, my social map, eleven show. You're Okay. Aha, when you learn pa, and yai. So, you pama sometimes on demand for being your shanga. I forget. Come on, there is a third party. I'm not understandable. Then I go ahead without thinking twice. Halaba ayan now. Excuse me, katazabe dunzone, kamon sam, katazazi. Understandable, things in night. So comes down in the Samana, can you pound against that time what do a good to do to swagger like that, or good chance that take away. But take away my magic in the evening. So Jimmy take away cousin swag. Can we take away my cousin in some man and tell them? Confusion and Genevieve of Jenny. Then ya chinchina, base tracayanta, young Kurumbala, ben ya champion of Kukutoye. A man in Samukumala iron ramusha. Ram shall irons and ramu. I mean, understandable. Kabjaguma Chantuni, so then Sala, Niam Bangla iron play your game, Shally. Okay. You understand? I've always said that we have to Kamala Anya do Kamala Pa Kamana Jenny, because some of us our mothers are no more, and then Kamala Pa Ka Amada Jenny, you have to play a good role. Like I'm my role, I am play role, Shally, not to hate the one who brought you to life. Remember, now you're not apart from Winjama, the Jama Tabamantama. Which means that they are very, very, very important. Yes. Once you know, the Akai and Nosham. I mean, understandable. I Janazanga Pa Zantasu. La no me Kalan Janazanga Zantapa. I know it's a man in the church. So, I mean, I cannot tell you. Sometimes, the manama Bazum sur pam Zanti the parma. The reason being that Bazoka and Bazum sur pam the tuni Uchanadun Jongmani Kazum and Ligabia Abipunga and Pabi Ponsamazo Aka Biponga Kazum liga piponga vomo mama ni salmi chali aka takpanta manga kamina kamai ya tsani am pili. There's something bin shan jan kan ya kamai fila communication like dialoguing like fila dibu dinin ya ni saltale
the tune understand be bang an yashama ka ba bang ni yashama okay ayid abi panan non ka batu the tune a chako bang ni ye to ashali on yelma daban nan da ba tunu da tuna advice zala ya kaza an da yelin wa ka yelin wa in wa ya kaza ma daban nan da tuna next time ka yelin wa be and the nun wa kan nun wa ma daban nan you need to communicate with the person. Okay. Having said that, ni yalla lan ta zane ka kanan ta jure ta pama ba. I think I've like mal experience when it comes to like relating to people. Come on, pada pam pasta pam to the one and the one thing shall tumbutu no nyama kama like tumbutu dirfila nusudu. Okay. Understand me? So means my ben shaka le communication skills. Understand me? Taka lala fila shale ayan disokos de lansuma. Let's techniques be bansam mata. Good. On to pam, but sometimes it takes time. No solo. Sometimes you have to bring them, and sometimes you have to tell them frequently, continuously telling them like kakujel bilana an taksha comes out an yarshama baby yarlala ungo kartuna ya an yarshama baby an yarlala. You can't be able to fit in society. I do that a lot, and some of them end up adhering to it. Yes, because I've been seeing it all the time. I know one point euro don't call euro don't go no wula kanon wula yelmo uncle ben no donc uncle immediately uncle no sa shalma ka euro ni mani ka euro an non de beshama an non beshama ba non de la an yer ya ka da shama de butuna euro la apologize ma. Okay, good. Okay. Okay, I don't to the pambala ma de butuna euro la apologize too. Ka apologize. Oh, adel pambala an euro shama de butuna euro la bang mana kama yesha ko bayina dozo tamasanda no ko tamasanda no anya ka biya gucana shapulo ka junjo ma shapulo kamsa tin zala ke ka chan madam Zulai Hassan ka ogwatel ti zankpa ni di fombla ayisa maka chardo yele wulan tuni adam bon tuna adam zan na hankal na zanchan a do yel shal an charma da baba ndai ayida mafulo wala jagon tuna do ka diyan cika su dobe junjon wani sashen ka to kausa mpaya no fa ka fu master ka fu su kan wannan ka ta ka gba malmal yolla sa to yin bi ponga ayi sina kan mai ni yana jindo yi kana wun yi adalir pulo dutuna pyar do ma yin na hankali ka pyar do ma yin musulu teme nirabanan izi kace dole ai kuljayin tiyan ta'ayile da malboble so ama akuto ji abayan so an kuto ji abayan ma yamangale hal nirmino ma yi lambe ju kinyon ko be so ne retu ko be ka chan gilshele duzo akwen tekel makaman amin amani bian kamal gab tamal bela en ami penye dia katun nyan kurgutale de tuna tum sandana no to den tuna tum sandana no ma kamma ma kunku an kun ma ayi damma o mallatu zu baba kamal tu zu dabba kama bel ma kama ngahnama kama parnama dutu ni alihlani ro ma zaha kabilih busu kabilih jam busu mpa shaligba dutu ka anyanti ayi danjirin shali ka taba jilma ma gare ayi danma
di zuɣu di tu ni saa shɛli kam a yi yɛn niŋ binyɛri shɛŋa ka a lihi a nyaanga bee ka a lihi bee ka a tiɛhi pam ka naan niŋ binyɛri shɛŋa di yi nyɛ zaŋ kpa Aida ŋun polo ŋuna paɣa ŋun mini doo maligiri pin nyɛla duu goro zuɣu to amaa zaŋ kana o tuzo paɣa o tuzo doo o ŋahiba mini ma maa ŋuna a yi kuli kpam ka binshɛɣu bi chaŋ viɛnyɛlinga instant maa di tu na tim sandaani din yɛn chɛ ka di bi waɣalim to biɛhagu mi to pam ni yɛn ni biɛhagu to pam maa bi yi shɛli ninkura maa shɛba ka bi zaa ninkura maa shɛba hal an tooi tum o taali ka yɛn tim sandaani ka o yaa ni ahi ni ka ŋomi ka ŋomi maa o zilli zuɣu ka di yina maa ka kpalim o puli a ŋmaligi bi nyaanga ka o bia paɣa sani kpɛna bee ka doo ŋo kpɛna ka o yɛli n nyɛ a paɣa zaɣala ni niŋ na shɛm ka tam naari yɛli paɣa maa ni ka ŋo mi nyɛla to yin tim sandaani ka a yɛli ka a ni ka ŋo nyɛla bo to ka di ko manim maa pam o ko n yura mi n ku yura ka di bin ŋmani o n saɣi fiɛni nyaɣa naan zuɣu ka di nyɛla o nyina zuɣu o nyina zuɣu o yɛn biɛha biɛha shɛli maa hala a ŋmaligi bi nyaanga so yɛn yɛla ni o sɔɣi fiɛni nyaɣa naawuni zuɣu a ku dihili tabili ka di nyɛla nyina zuɣu ka o yura ka shɛba mi biɛni ban kuli yihilimi pa polo nyɛma to din mi suli gba o ko n yihilimi pa polo naan zuɣu hali o ʒiya ka a kana o ti ʒini o yɛn saɣasimi bee ka a duɣu ka o yɛn ni o ku di bin bilifu kam hali a yi tuugi o yɛmi ni a niŋ o la tankpa biligu ka di mi nyɛla a bi tum o taali ka di mi nyɛla a bi tum o taali di pam yirimi o to yɛ niŋ o suhubu gbaaga o bia mi chaŋ ti zaŋa na dama o bia bɔra maa mi ti paɣaba mini dabba mi sunsuuni laa bini maa di zooya pam n ma je n ba je ninsali suhu mi n nyɛ o limaŋ a suhu yi gbaa binshaɣu ka a yɛli ni dini n ka ka chaŋ ti zaŋ na ka a ma yɛ naaje ka a ba yɛ naaje ka a marisi zaŋ o kpɛhi na ma saha shɛli kam di yɛn nyɛla fitiina dundɔŋ maa ni to nyini paɣa ŋɔ a mi paana n ti kpahim baŋ lala bini maa di tu ka a baŋ biɛhagu ni yɛn ni di tu ka a baŋ biɛhagu maa mi n yɛ wula an di yɛn niŋ shɛli ka di pa taali ka o yɛn ni taali n yɛli la ka a gbaagi a maŋa hali a yɛn tim sandaani maa ka o yɛn ni di saɣaya timma sandaani maa ka mi naa tim sandaani maa so kam yi bi nya naawuni n di a shahara di zuɣu nin bipuɣunga a yi chani naa ti kpe yili ni ni tu naa zaŋ suɣulo ni hankali ka mi ni ka doo maa ko zuɣu ka a kuna a kunila daŋ maa zaaha zuɣu di mi bi tu naa lihi ʒɛm so hali bi buɣusiya ni hali bi yi ku nyɛ bi mɔɣirigu gba ka di nyɛla ŋuni n pa a yi daŋ zuɣu di tu naa tooi jili maa hali ka di tu gba naa bolo a biɛli di zuɣu ti paɣaba ti zaŋmi suɣulo n kpɛri doo yili suɣulo bi chɔɣindi nira a yi niŋ suɣulo di bi wuhi ni ninvuɣu chɔɣingu nyaa a yi niŋ suɣulo ka lee ninvuɣu chɔɣingu ka sa ti timsi ti duma naawuni tooni di mali a barika gari na a yɛli ni a ku deei ka sa ti pa so naawuni tooni di zuɣu ti bipuɣinsi balee ti puŋpuŋ bipuɣinsi di tu ti ni ti niŋ hankali ka che ti shɛba boli n bɔra ti yi daanim gba din yaɣaya a bi duɣu ka o kuna ti n bɔha zaɣalam bindirigu maybe a mini o di pun malila yɛltɔɣa bibihi ka a di taai n di yɛra nyini yɛra nyini tahara ka di nyɛ ŋuni bɔha bindirigu yɛla maa gba so bi wu
kan la nju ha kan yi nan to mami mi ta pa ba ti ta kaya mang la shapolo ni ka ti ye dura zo di zo yala ma din zo ya pam to ama shi hankali masulu okay Mr. Masol tan labna asana tan ku be idam be awmen idam manum sonsoni di tanan kanin dongo akpa ban kadama a pawo mini amango sonsoni nya sam nyala dan kan be to aso nyala dan di bulur ben yala nyin dongo kama nyin semi say no man of the house nyin won chan zan pa amana kanye pa ama me gba di jargo wala jagon tuni a jaba be wala filan tuna be like wala kan yin nan bo mai wumi to aso na pa ama min mama so okay an kana to really the tuyani abe amaria puni amana pa from beju so na amale o control okay asa ni ya no control ma mi ya na lila Hitler o bakaji ni no po ya no kalala mi ya no control ma here means that the tuyani ato yelo ko wum kasat and yelo. okay Understand you? I'm saying this with experience. There was a time excuse me, and grandmother could just say, no mother. Come baba kunya la no jealously. Then ka decide come I obenya. Kayo honi ni. okay Kabzan. How come there is problem? Aha. Then come ka matu ku shin da shal ka bili ya twa ma su kai mani sam ka tchan shakku. I was very young then. Ka tchan halle nan grandmother ya. Tan ko pai. Wasam miro ma da yaya o mi da kwa la nyama. So ko sam dam da tanga. Kang badam de. Dama ba mi je ta shadan ko sana ka bu na no nya we po o ba sa o mi bi mi on tumo ta la shari amanda za ma ka ta chamu chan aya pasan okay nini ka so nyalma this is something I've witnessed that time I was 10 years okay then who yale ni we be mi na tuma ta la shari amina pura abasara kan nantiya dun kunya tala shal kam zana tuma chal pangma emilimi embemi inshallah da ambashada shalam tala pangma nirba ma untum tala namane kabani bai ma di ko halaka nye bandan danya ma ka pam katadi so punga of course, because it was pathetic. Like that wow. I don't understand it. So most at times, they overlook it. Then Mama la ko from zedun zo yumo yani. O mai check out them. You understand? Meanwhile, it's eating towards something. I understand it. So you power to na sorrow. The man and mama. Bishop Jenny is so hard. Most at times when Tarsham Yam come here, when your pa, I'm a pan Jenny. When sons are lashel comes Zaha, and I throw my Akulan too. Akulan too, this Zama, Pana and Father the Zada, Halapana wanted the Melu. Woman business no do ben shakam za bank ko enjuma you business do madari o arm ba wala kan jin wala ju anti kan ka to shakam za and zahara no da su all this I don't understand it but katam no badai but some time back obadanyala dipa Omi tamia onda zan shaman bi njan halika tan de tan halako tabjan kat batli dam mama okay
You understand? So man boy ninjal shamho. Ben shakam zaden nonda. Bin yala tiya twapu ne te fila nam puni. Kaman ne rapun yalla. Communication man. Halba aida mama ne be yesha. Ni sa ho. Su be yana su ka kwabele. An ku changam pago. Zon ko be sai. Jana ko be sai. Dal ko be sai. Dan tale ko tan ta sai. There are situations. I ne yala ma ne yara yetu amari makamanya. Mbambala. Okay. The bewula ka bewula mama. Yes. Can you make an up high mama na ma? I understand you. So mauna the tuna sorrow and zambeni man there are times kabiya ne boku. Ba ni semala sashali onubum. No so san onu to wum. However, and you apologize to Kobu. Get somebody. Observe. Come on, also V. There was a situation Kaso Kana answer. No tea treatment. Understand it. One cannot treatment. We then zone and not treatment. Then it came to a time then when there was a situation like no ida mayani ojilala no j to mama. No jelala to mama. Okay, so I know jelala to mama. Kabakanatia, Kamiyaba. There is a reason. Je try shell zone tal koyani oje to mama. Yes. When ni the beka on cannot to ban to mama when ya sa dama weekends. Be no to mama weekends ni when I'm pare when yama. Karashe to an yai. Can you ya you pass you chaman to busu kapchanta tam sandanan to mama kayulu yen to that I do that and two of this and two of this mongona kanan sane not to want I'll make sure that I'm ya amelia pa don't na ko tamsha it will be different tamsha the ambe the ko ban kai dan ma don't na kana tunan tamsha them kana so can you yellow okay fine nothing your chance not that chance ka to ndo bosha bacha kamlo di fila okay ne ya September wati an graduate ba ko kananti yelma no chamba nan tanon hoidama pedicure na kanu wozo na pedicure na ka super like I was so happy. Wow. Understandable. Then no money no ku yele to ashama do wurama kamai ni salho do ku to no kwarlan yel ni osuku ma haloku an cham ntatam sandani ko ya no kudi bom nyun kugusu o visuara ntam sandani ma true la ni ma okay on yulo ko wum okay on yulo ko wum ba to manan ma shap ku jani di bara den man madan zula da barno ce da nan da ni ai fo dan tale onye ngoni de to manan ma shap ku jani di ku bara dan be kawlo falan yin sai afo ma be falan yin je sulma to nyen do ngoi ta pambang na wula filan tuna dia mama na kan so ni ma an ta pambang ne amma ko to di je sulna da on kunya bima wonu ko o ko ama zo amno yisna ambi ama so ni yisi annom da shamku su mara okay so nyu no ko twenti jolo ya mpamala ni kutu nzaso kama no kutu zasasha no let me tell you something between ayarle you now in the brush up an chang the man an you know who o kanto zon anto zan atanzan ta na kankana an you me all because anjo example I'm a big journey and a family kapa ma journey abi ma journey so what you know when you put bangla ayen no so but okay insta but tell you that ani amama amuno no pum bishop okay bishop da marosu ayebo aha so no man abutana la sulma una dita kana
apa da mai da sulma da gilar konko kace su shanga ai da extender magba thank you mero gel garma pa den to extender pana nya mamman jinwo sane den yalga paana nyɛ mamman bi ŋɔ sani amma de dola social iron dola man social iron dola social social iron dola ma so na nyɛla wula ninsal kam ho di pam kama ni like so ni yɛ no niŋ difficult ka bu ko yɛla to ka bu o kuli ni mali a soft spot dama ya ka like a person is not Satan. It's a person like shaitan. You push ya no ma so ne bien kaya no mala o mala shaitan. Chaplo comes there o zabrala nirba o bumbone te peta. O yela tsomi o ya wo la bonema. There are people they listen to. Okuma ni voso onku yelo ko suma ko yelo ko yan chaya. so den go na be yelo kuma lo yin ya soka mo ho da biam shalmi ka to zora understandable as a people the tuya na selector up bano a life partner kam mi amman wonyan to tum when to train when to be ana understandable so if an can tap there is a situation coming from the beginning, ma can make mistake. Don't tune the men to the gen ma. I understand it. Come on, people make a lot of mistakes like that. Like I try to buy but Katana kama amunu, you are compatible. Ke na immediately ke na kabana kama you are not compatible. Ke chang leman each leman on stand kapta cancel yaji. Marriage counselor kap cancel yaji and it's not working. You should be in the marriage. Mama, na palembe amriamani, no behmazo, and some even died. Of course, no the chance, and some died in the marriage. Kartokuba. Okay. Nyamaho sudo nyani sala. I dena kaka sudo ka sudam the tam kamzaha over issues that is very well that it's not solvable. I try ya. Akpanga manga anang ayen nang shamna de male kar kwang malbu de tuya na bang ama ti yon ne kana ti jule kama an yele to sham de zala mal go aku yela mama oton to wum ana na sani bo in yel ne kama de ku male de ku nung karalan ku nung which means that which means that you are forcing a way out to make you everybody want my mother her house even baba mama zolo yotwa kan mbona nitakata yakarzanda tijana Bagutun, Dego ma. Dego. Unan da karazanda. Never saw assignment was when Dego. I think jump on into. Because program hall and to play a ball a put. There are most of our mothers. How balance open to and follow upon anticipation. Yes. Kaya pa mi yelem. So mo kwampa Anya Kasubia. Others smile. So you be angry. But then you power one of that time of yelling what then you didn't know owner, but do what you are supposed to do. Can you yell man power? I'm tired. I'm tired of my so Jenny. Oh, yeah, I am on Yarashana. Can I ask one of us? On talk molitar kan yela na no kanala no ya no ben changa wo nang pai abos ya nan no ana na sa mi wa da be teja na ni do you understand oh nyama ta bo ma ko yar la ma kan yelo bala ko sajid ma tuni okay on bo if that's the case then yala la nyale understand bo mun bo na jama be shambala let it be lami ka bo punjira. So do not come to their house and change their rules.
Achadi Nzanzan wa na mi wa yo ka to pon gusa. Okay. Ana zai ta labna san. Dita nan kanyen pipa ngo ka walam amin aida mashetan maji. Mbo maragu jentam sandana je ka aida ngba nan le osan ya tarya. Kaman wula step patuna teke ato yibe ana ko fala solo. Mr. Masa mo da fuya ne shamin non solo halanta cin mana domin parla so dam la sashal kamzo anya di pawo anya palambe lala do yilma be pa abaji sha wona ko ambaji ko ba banda pa yana be ma zo na re chang shel. Okay, Karina kan. Kami dole yurlam lam. Ka awata ne amin doma man kanya atna no to ceka amin doma ko son ka yurlam ka yurlam dan nan da dan zo ya pam. Okay. Dan zo ya pam. Ka walgi nyerba pa. Hal ma so bzeno ko en yemi ya no blan nungu bzima ya da no sha. Good. No itu dwan nyem pango no mango ko dwan mo. Ni Muhammad. To amadi la bin mango di te pala na nyem pa ma ka senen be pala chan. Ka che ma ka bayang bala. Dimi pala nyela nyu aka chan ma. Ka che rit pa ko ye no bla nun do mo ye da no pala. Mam bela ngo mi ka du. Apa ben ngo yi be pa hari na ko nyakse ba ka ba ipa ba ko e ka mam bela ngo ba pa nye ye to ha. Kaptri yang maga behla kana anang ban na zabe ngoma wula ka agbara so afanam jene ka banda lu amaliya nam ma jene ye to ngoma den shanga ben di tipa nan ngoma de borme ne yi le ne bane ai chang tipagi i jamla na be wula ka bayar mun da garto so ko gba mi zanga chang tipagi nin kur shabban dalu amaliyama karjiliya kama ma te o dallire dinci ko kul zai cincina no nin kulan pala ma to o dallir ma di malni to afanan ma duk bakwal ma afanan ma gbasan afanan ma gbanin bang bayan nan sham di malbu bala okay amali kan malbu shi akunun rasulu kacha kale kanirbu le dia shahara kace ni yana kanirbu dia shahara ma don kwar ka ber ma zaha biyam jela nirban nin bansani yeto ashanga mi be tamini oidam masusuni karpala yeto aswarle karnyala do ko imjan mahale kanirbu kunnile mwanyele yidam masona min ku jobi pa hal karatu ku yim pamfulu kan kaso kam kunnile okay de ba bandi imbe dum do shemani dusu dit pana la sama kanyim pangu ay be pasudu kanyi mun tsare ya because usually ma mi ti pa ba bale asu yiti gaban shaw kaya karmay to abebe kaya tiyan dia be kaya tiyan gara ka ajila ban ma yala ne din damda sham although unkuto ye me for instance unsu yi gaban shaw karati pag sashal karzen kama yurkaji shen ku bale kam me su da vile na ba ai nyama ku damako da garmalaya dole nyale dama an can ma nirba jiha shahara ma kaza so ko jin la chapeau ke mo do yilma nyon wanda kunna ngamle ma ay mo yina ma ngunin cangan dama ka ba mi rabban en tan ka duniya yile
mvorno di ubia ni ye ubia ma pan ka duniya yile yan kulu do yile karatam mu ko yina na tago as divorcee be onin la amliya kaji din yala ubia ama mostly de gatala sharia de gatala sharia so pan ka duniya yile mvorno di ubia ama dit garaya ay be pasulu an kwanga mamman pa ayama muzo Mr. Maso Madam Zlaya ni demin kaman dan manam shab jalen sa min chang hal ba ko tia ni oblan non obi ma ya dani o she opama nyen don odi ti paga lala anya na won yen cheka pa ma chang be anya na won na ko yen gba ba pa okay dit palala aman apama de tuni nyasam shale ne yurlan shaka na bi sunsuni din yala yurlam na bi sunsuni kina nyasa de tuni bu malagu tin yarshan imalliji kamma ta ban kaman isura ni gatab shamma okuto ku walgiya kaman akuto ku obido ma hay de pamzo ya ba kan to pompo ya ko ye ko payel no ta ga ba bi an wogan re chakan kana ko payel no ta be ko ye da no ya obehni ai ce ta ma thank you ko ye no ye ma obehno be ce pa wala kan na dole ne shenche domi ya na won yele ya na pa from when ta jamma ta bamentama because I be chi ka dwelle mo be na yada kam atena wasu je ami kana on ko suje ne da o yada yika amin ta ma hali da jima be ne na afane man zo can start by telling you that if there's a reason for a marriage there's always a reason for a divorce to me zola da biam ho northern region to zola da biam never pamja na ka ba da biam when it comes to like yamanli na omamanga do sana men ko biana ka ba kulna na muame most at times so ka ba kulna na muhali ko ma ko ba na kama o pana pa ko na shamo pa ko bola o like one lela slave pa biana mo ka ko yen na sham ka ga kama o ko zo la da bian because o jeni o namba shaka biya na kama ya kaza yehopa ka dabshami biana banamba pa ba hal to the extent that kanya pa ma akunyu am band kama sudo ko from me sina ko bi ma listen I've witnessed that ka kunni raba yawo ka be di wahala ka kunya kama sudan lemao ko yele hefa ka ya pansoro chanta jene gbabbe ma hefa ko ya pansoro chanta gbabbe it's not funny now zo to chumi come and shower. Let me tell you something. It's not like the lani and yasham. It's cut lani and yama, be oyon bois, be ben sha, but sometimes sudam le mad in your laban sha. Ajum ko nduma halle. Ajum ko nduma halle. Katanya heart attack. Shabdan gag on to my so da katanya oy yinte oy na yisamba no mala so do ngonde to ko charna. En jamal mi dabsha babjana bon to ko ben takkan na yan tanya be yan dakbana besuru ko yan sama zan ti ye bagban we ala ya ya ma ya ya ko chawo so ba complaints ko inza kam karda to se ana sani bo so pompo man ni ye to ashalma ya yele mi ya cha ka surma karben and if the buton nanmi Nyimpan suru. Kacha. Okay, dangombo. Afana metede na kwakwang malbu ya. Ke dangma chedeni kwakwang malbu. Akwang ay no shamya. Bitu na pa suru. Kambo siya no sura wari. No sura wari unya wari pa. Ka dangombo mi ya ne sa asa join ta patar ga. Kwang yen Okay. Tan passation watan ya laban yin zalfe ka gu yin ta bokwam. Kanon kwa ma jela kalabna da can ka tsanga talabna
Amida. Mambula, mwankuzela ndinjo ngona kapula hana tepana, mula vemo. Uzo. Uyule manejisha. Pa aba funa bole puma. Nyang ma ambala nyara. Mmina yidan yizoburuzo. Mino zanyala papa. Obe njeje tamalga lehma. Bune kutul maisha. Amida. Oi. Kawula yetu ambeka kutumesha. Kula. Yetu ala kan na kufabla. Minin do yetu ama yara tudushi. Oi. Amida ina mbezi msima. Kompleka mandazana ma. Jai kula ne yong asba. Ina nan buntan tatai yong tatai. Kan mi bebe. Oyi ko en ba ma ni kabele ma son. Kabole nye bebe. Kunyela ko ba bilon kariyela yai. Small but mighty. Do you know? Oh, well, I'm calling you couple. Oi, you could cut the young man at the bar with a camphor. Abor baby, nada, Antonia Docloku Pharmacy, EB Pharmacy, PK Gombela, and a little Cambon Quaritima, Anchang, Anya baby da. The Mikunya Bora de Salina, Antonia Sue Herbal Center, Mr. Ganative, but dancing the taba. Baby! Oh, anabukana. Kuchi ndone si prishia gula. Tuna nunyo. Akwala mera boxing. Junsi. Non so kan num kam. Da bu kurba. Hal bagu de tin tala shaf. Kawla nyi zo dus ma yo. Ula kan yen zoba. Mala shilkar bama. Ashilma nyedin. Ashilmanye Happy Family Mosquito Repellent. Ninde wala gel dungumi chira. Lala repellent macham kete yung kampale nyasa. Yatenya. Antonyali fela du kam dembene. Happy Family Mosquito Repellent. Kum po atene bande dash ni nyama. Nyama ngi paka wala gel. Kwana me jira ne lele ne be shakam sa buku tomra betre yer tusuma ha kuliye chanla dana tishna shi ka dusi yan nama ni jamle chakan ya ha mala biya ka yumpa ka kusu ko ka bon no divya ya jemo Happy Family Mosquito Repellent ha pare yen champunu ba ka kul nan leje bin nyama kam tiro ha no yibe goma won zombarga sa ha Antonia Cosmetic Shop Camp, Bay Pharmacy Shop Camp, Ami Bora Saila Danto Compagnoire, Ninkama Zoe Herbal Center, The Munsaganti Batansela, Beka Boetanga Misharam Pa Activism. Happy Family Mosquito Repellent. Dusi Soda. International legend boy with Charles Wizibilia, look at what you have done to me. Baby, stop, don't touch me. Your beauty make you the teasing me. I never back to the door, mommy. Oh, the Mormon and Capsela, baby. Back in the Sara. Morlum is a Mazama, Jara. I tell me, come very yari, Camilla Jenny. I got some good of some sugar cane. Wizibilia, oh, yeah. Bila, what a bila. Kabila por fila, mulla por bella, bila por fila, bila por fila, bila por fila, mulla por bella, mambolo tarapam, me betu kanya paransai, pa betu no zamina, kana uhuru mina, koko, waka baby, take off your shirt, baby, make I see, come and tease me, baby, manang maham, Bobby, manang baby, baki da Sara. Borla zama, mbobor jara. Aja me kambere yari Camilla Jenny. Anya some pot of some sugar cane. Wizibilia, oh yeah. Bila por bila, kabila por fila, mulla por bella, bila por bila, bila por bila.
Allah jande shirla Baby ce ina waha shihira You dey make me insane baby You dey make that they crazy Take me away baby far away The fire from ne anna kunnan solo ka gota ka ta vo kwam de la kalabna tan lam no tanya ban yin zang jima to ba fa ka ta zang jima to tan che ka au bang satar shanga den chena de zo jima funi ngolongo ya tamani. Good evening Madam Kausa and to all the panels. Actually I'm really enjoying the program tonight, but the one is speaking English too much by Mr. Ali Diakubu from Gushegu. Okay, the pipe from the Agbana Bernach, Mr. Masoni, Asal Mr. Manuel Dangalsi. Good evening. I am watching you live from Kumasi. I really appreciate your program today, Pa. It's a very dedicated program. DJ Fuzi Kumasi. Okay, the pipe from the Agbana Zasha and Patram for Kumasi Aliza. Good evening, Haja. I think your topic and the discussion is a very sensitive issue. But please, I would like to draw your attention to the fact that we will be grateful if you and your team could be updating us of your guests and where they are coming from. Okay. Hi, this is me, Abdullah. This program stands for Love and Romantic and how to bring peace and unity among couples. And all these issues you people are worrying yourself discussing is lack of love, because if a woman loves her husband, then she will love the mother-in-law the same way. But now every day fighting over each other. Okay, the pipe from me. Hi, I am Mohammed. I am Mohammed from Nalerigo. I love your program. My contribution is many of those things are from our behaviors, the couples, which makes our mother-in-law behave that way. Okay, this share any family do ma ta go ni je kama yida mama je yara. Okay, the pipe from now gonna share in kitchen. Number one, hi, I am talking from Ashaiman. Please, I want to ask, what about if you have two wives and your mother likes only one wife among the two wives? What are you supposed to do? Okay, abahugumanya la den lunzam pam tinya la banyan labsele and tata payapam. Number one, hi, good evening to you and your panelists. Your program is really interesting. My name is Abdul from Feeling Point. I was interested in one lady whom I was planning to marry, and she didn't even know my house. One day I went to her and she asked me if my mom is alive, she won't marry me. That she wants someone whose parents are no more. So it's real. May God Almighty help us. She even told me if I want to marry her, if my parents are still alive, then I should rent a house and take her there. Then I ran away from her. She was being impregnated by someone who don't even have his own room. These girls of today. Okay, to pipe from the agwane zang annamin yesha jagwane. I'm partner. The way good evening, please. I am Bako from Willingsi. I really enjoy the program. Keep educating us. Okay, to pipe from the agwane zang satarshal entity now. Number one, thanks to the guest speakers of today's program. The challenges in between wives and mother-in-laws is as a result of disrespect among the women. All women should make sure they put respect in front before getting married. From Sweet Stone, Sanargo. Okay, ne jilma kain to ne zob jago fune didn't to cheka yetu mosara tozo karbe be pabo mini yida manam sonsonoro doneta before son to dim solo fe katien ke do yele te zang jilma kai nan ta kaya nyanga te zang la ba kazang jilma ke dun jana ma po ner nyala den yen tapso ka lai to amosoloma karnya do shejan. Number one, good. God bless you so much for such a wonderful program and topic. Why is always mom-in-laws that are having problems with their sons' wives, not the dad-in-laws? I think we women are our own problems as our inside bambula. Okay, no pamba ne bole kuluche kasa kam do kunya ida manam men be paba kapa ida bana no zon ta paba kunya ta mama so yere mosra te pang ta manka. The woman with the man say, okay, the pipe I'm not going to. The more time the high Kausa, my name is Palaso Pana from Bayern Wire. We are benefiting a lot from this program. Greetings to you and your panelists. Okay, the pipe. The more time please, what about if you love him,
how will you control yourself tan nyala banyen nafsi abaguma entity okay okay my chance to share ma the problem I me ya pompo to pasara ma the na chamba so kam so la pasara bo por wanda we da kwa ban kula do yire da to por la ka politician nzi wa da be bin ta be da fa na kadan ka shi akura okay do ni la pa o ta ke da zan yame o yan implementation of way katam na kun do yilma ka jin voin yele anda ta bayana din da yin shi nufai a karshen muna lara babka can na manuma dan ka batamda baballe ba ka shemi jamana ma da tame an yi tumanin ma mo yoro kazaran yulma domin ale mi ni yan kala gwam ba ji hali dan sherin ta sai ni bima o yama ko can ta zan bana ai banan sa ko papa so futina na kai mawayan di ne yarango bahama amama anda fora ni yisarna ni kama age of 15 years prayer la ja go be roko to pumfo agbaila jia ile bishaba bangba bela age ma bi nanda jarmala to lelan ko ka jarma da mal alamba ka zalo no solo ba halle ka tunan hankali to lelan yelma mama gidan mama la sha inga ku pana yilne ka tsa ati double so ko mo kaman amma jaru okay c'est pas pamne agwana zan shal intitano tanya ban yin zal satara na ma ke kar kana ta zan jima antoi agwana to zan asatala patana ka ta di adam fane Mr. Masho fa ka ta zan zungo jima to nje tabla kadama ti chanta ko ba da kulo dan garma men zungo tan DM ida mana men be pa fila ma salo za sanyala muna za sanyala bandi dan fane ten zalla la topic ma ce ka gu chanta le pa na do sunsune wulan tuni ba sabta be na taba dan ko in chan panse be la ambe sheven yala ka yeto abebe gwan kan be ka nyongo ka ba sunsune da sharka tanyala banyen guta le lala yeto amagba zo objela kana kwalva zungojima madan zulaya tan kana asana tule ne ta kana paano do she yara couples be in a relationship wulan tuni pa ma da umma den yen za like da ba banda ba do she pulo o mino idan do wulan tuni ogbo man venyala ka o mino idan she ka yorlom ku jan sa shaka bint kana family o idan she be boyfriend girlfriend so nimpango itu nami amang kami amang malabo gadi sukwam kaje am nye pa mal umma so tin yar shalma ai jiyama malabo ti pahaba ti banji tini ti shisharni ti kwabra jwatte so tun kwabra jwatte ma ai ti yar lahan le shanga anan banan kare da panka anan banan tuna busba dan marmai so ti pammi zo ya ka ti ba ka ti mamme okay ni yar shama ba kama ne ai du shisha be adu banjira di bela ko dimi kutono kayare ni aku to chan lo kam aku to chan ka jir adu shisha be adu banjira ai chan dan adabu ko habishi be ai chan ami le suna yi be ku jong la po bana paga ai jong po re paga ba ma mi ko ndin ye gaga an pi shisha ma na ka mi ko nyam bere ne balle la am zamatu na min pi shisha ne ban to kon vugo definitely I think dam da kai si an ko doro so ami labna yung tinyar la lahan lama tima zoya tima bien ben to taba tuna dang marnwel ai ba dang marnwel kar pet fune
Dinyala din sam amini ayidan doshi. Kamani dinang kanye pa. Kajiya sashal kam. Kajiya sashal kam ka atuna kasata. Niyar ka atuna kasata ma. Aijin tiyan yisi ka apito gbanna mage. Be adam dia na junun. Kanya binyar shana. Kanya lala binyar ma kapang. Ay pang binyar le. Dituni adang marnwale. Kapalala laban ma yin nang chang tuni. Dun to sama tuni. Hal kata nyuamba. Hal nyim mamang ay panda. Hala mamang ni siya yung gumdala mamang nyuam. So ay gumda ay mamang nyuam. Wulan yan nyale ay dan yi kanata jin mbala. Kubarno lamara bale amunu doshi ilanda ko nyuam shali damba po dole ko kulan bore no mara to te pumpo mi zaman ngoma kamna ti pashe pamnu o idan sunsune lamba ma de balba ma pa yaya pam ka pumpo amana yidan yikulan do gorozo to na muama beka lele okay so ka muama beka lele ngoma ka to no ban yo vam okay lele ngono to lele do lele kani to o kuli yang ngarlo nyi ka tum so ka ye na yisma ama ay malama ka to ni ziela ka pille mal hay pem ma bar ko zamna yi ko bramaza an to ko pelle ka ci jela no susu decorate oy boblara ko boblara barle ka yirgara ka susu ni ma ko hal ban sama gba an to ku nan ka ku nan ku silestal shale karbe ven yalanga har ngum mamman yidli hele gba ben yelo no lel mele ko lel okay tin lamna ka awote pani no sham ngbo to na be Mr. Waso aw madan zulani yati sham tin lamna ka agbati yati dabba ya okay dan pana dan tinya kamay ansan sorta pamin du sorta lamba shi de tune to wille in 2 weeks okay maka duma kun jor goma zo ma pana ba jor goma zo sure good so the tuya nyndo ka miama ni yana ka miama ma people nirba concentrate me like nirba zabdela nirba zabdela bin yapam bezadela bin yapam puni understand me bezadela like they are into people's business and they are into their own business and they forget about themselves. Okay, bezadela nirbiya too much. Some people bezadela nirbiya too much. Kabatam de mama yala. Okay. No na nyini. If nangbena nakani akani. You understand? But the time de la de yala. Okay. Understand it? Certainement yala wala. Yama. The double masha bzani. Shapulo donc pour ningo kab be manda. So bzani on malo sox shapulo din yangina ma ampaka che ben na ma. Okay. Ben yanga shapulo ko oyambale. Otomani yangina level shapun ko ma paka che na pala. Okay. Catch a box of my bin, I boo. Then the Mazama, the Benin Satamati and Satama Willa, the tuna as to come to my will and your comes to my paya. Okay. Understand you. To go to no commission, cut a 2 common budget among Pusha. So below patient Shan, how 1 minute of it. Oh, fine, and that law comes to my Babjani.
ko ka ba pa 1 minute ka gina ma da bjane ba da tunanin ni sala ka jana once wa ka mi kama Mondays and Fridays ya kula sa nan mane understand me bo woma da tuna bjane mpa sa shele ka ku jina nyu ma balon ne nyenen so amanga de cheka so te yala to wum ka yala de cheka so te wum ka yala pwe ka so na yala na yala gilem zai nyama manga minin fo so nya kana agba karanyo lo pahame o yala agba karanyo ko mo pahama apo mi ana sane bu amade vim you don't care akobia na ben sha ambient the boys ma pamjene white mice not common like them be power but most of ask me to nzuya katama ben shaka bone fungal infection mini am vollation da banle understandable dinyalao like walgu ne tam kam za shaplo kom ne bi anan gbanane comme nous couper shop le temps comme ça car venir pam ben miar da kuma de beaucoup tam comme atenya de na makata gala okay to bon no fungal infection ami ana sa gba kom kar chebe yaramane aha karbo kugi abo dry le ve yara kala zan an gba kom abo dry abo de kugi den kalan nzan ntu biela ka de ku kalan so de tian pa la tamshale kana nan ka yumla at times kaza asra ka korta ka nyu okay aha so den te pana la de tuna kamal ni sala ka kumi so my advice ni ba pam den ba mi most of the guys they don't know baby me kama o binin ya kaza yi tahale karnan da manwama ka sharhu ka ban shadu kunyala sweat walgu ndin mana halu ka boxes in kanna walgu bin mana hali ale pambo nyarle ka ka pompon tin yama so bien on to so box sama from Monday ko bagi Monday ma ko so boxa yinga hali na Monday ya the mo jeno pai bako ta bako o jeno pai so pompon infection man like unknown walguma the big boxa ma zo kalan pa lanzan so dole na kayan ta other areas kan na ta ga yes na walgu anya ka ashe kan no la kwata it's easy to treat. The only thing you have to do is that make sure that I succumb now. Most of the times, Koromana Gasma zone talaka. Komara Bokura so happen. Akpan Azuka to Pendi. Ndene yela mira man ida ba pambu to zoka ipandi kwa the bumbo to zoga ka pende man to zoka pende ma pala shele okay zasu shabe bam pende den zabra man tiambele do kurme so ka zasa o kwa so is like kana uncomfortable and taba but this adi dito ko horma de nyara ita amosolo to de nyara so en chama ko ba no o bugo ya binu mo ma de kalama to wahe en kana de kalama so ko che yes o me be kana de to we de to ko am ko to pani then ka abo scissors on waharle okay ka ameno ko to why there's also ibnu jimbo there are a whole lot of products in the market ka no to nya ho ka pon kwa de mata. Okay. If you just remove it, then it will take like a couple of weeks. Kalan start benda, and then there is astra because most of those products. And if you buy the correct product. Okay. Understandable. Yes. Most of our products are useless. The malatim the pune, ka cure the man.
So then the benda, the yan chaka zasra, rashes ma, halagba fungal infections, it will help treat it. But let me say something before we move on. Okay. Fungal infection ma, don't put too young. I've advised people and I've really understand the book. Nimsa, the pama, nim oil ma. It's a very good. C'est la son nyele nzanti la dro kama valoni ayasani and all those things. And I mean not thing parma panzani. Won kuluzan won nungozo nzambo ko mvoblema. Mo wolgo ma zalab manan zokma. Ka yon pa kana. On foko bob ma. Understand you? To dry. So to dry ma ka from go bobgun. Madam comes up at the bobgun and sap so comes out of the fresh hands of my number. So you see that you understand. So hair hygiene is very important. Okay. Mr. Chapoy ka hair hygiene man and love sana and the year cover map and bonus of Jenny or Japan bona me Japan want to why. I made you have there are a lot of food that's cannot to the gym lab for that. I don't want to come and selmi ya alam bala talaba na dagban ma polo din nye pan ba ma min wahaba ma abatani ai wai kor ma nya din like din na to zoge be ai ba panda ko ma zoge ka mina pa do sher pashal anya do so mun barne apa amwara ato na sashal kam ka ina ce suma mane kobro mo jan be awaya abu wahala pam ami jana pan domin ai pen kartim bre do kohrama zo ka ababarna pen apa ma yi pron kobro ma zo ya nai be pen o ko mo a aton ma amino sunsun ni nyon ko kana be aku nyele karnye tale. Most at times like barber shall you make sure that you keep it neat. Man yin yipum borle man dan ka bor so I'm pang la ma kan ma ka sarta be den tap kamza o me jeno pani kare de te yem la ka kohro ka pawon ba mazaya ni dibe ko bi de ko amba pani dan zo ka tiya ba wahmele ni den wahale an wahale ka kan make sure kan anan ba shakam za don na ma na ka nan neat the ka problem share I understand you ni de ku make no subject no ba jepen bo ma you understand but dab shabjan ba je even pa shabjan ka pa shamo gbabe no ko mu atwo na ka ko robjan so I Japan boko me gba ko mu ala ka ko robjan now that is where the conversation comes ka mo ba the tune is fila okay the tune is fila don zo kan yama be shaka me la fila o the tune is fila the tune ka pa ma mi I don't understand. No boire ne boire le chambon. D'aller chez on ne boire le bon. Quand une zongo kabami ni ne boire le so it's an defila. Am ban ya na chambon solve la problem. Okay. Understand? Ni ba ya tsauna. If there is dialogue, you try ne be like what ka be. Fila ne be susune. Fila ne be susune. Dole ne be shakam za. Ya nyala douche because them beshama maybe and all those kind of things. You need to know that and then problem, but you should take it into consideration. So as in last situation last situation that's what I'm saying. If you get to that situation and more to the point, but if Angela be in keep it clean, make sure I am knowledgeable. Kazabra magba kanon soft be kanon nice. Okay. Ada sama kan nyom nyom yiranga. Okay. Amade hata kwena to kala nyo kama muani mo so the konko bana nchamba the person will not be you like there will not be that connection. Okay. 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 Tell la modan zula san ko tiyati on the yerne paatu no bob oto no venyere sham wala ka pa into no bo sabtati oto. Okay. Chiwo ka example be so aso ni chiwo be wala pa. Okay. Ko tulem be ko ma be ko zana. Chiwo ma
I know chibo pato na to infection. Okay. Because chibo ma ti ma biela rami. So ti ma ne beren na ma dubu no advice sabo na zam chibo. Zam pa hal kan yin ama mamba hal biya. Shapto kwa la la pa. Ka di tam de banjira. Ko non chibo ni. Yes. Akura abima to nama. Yes. Anto to barna. Hi kachi chibo ma chemicals. Kati mama mi de malad ntune de beshapolo. Ni sai nan banani. Kan ni sai nan banaza. Kan bana ma kan ning bana ma funi. Okay. So ai burka zang de chibo mpara amamang to na ato anong lamang ma. Okay. Hayan to ku jiya gbasa shar ban tan yar bin yar shanga to de ka ban mi din yar shana karnya la ko bi ne. Okay. So ai akom subshe kunnan mu kom mu vin yalanga mpale balle ai ba kom njulun du tuna pale vin yalanga. So kalabna ntim malle malba ma kai ai pni ai duptuna mai sa shalam amanda manga ka pana balong ni ka pana tuni karnun yam simmalak bashal joy ointment usually the gel pump paba ba usually I enter the two karanya la drugstore be pharmacy ka dale kace bangan dale ma bishaba sani da bi gela to kom su shi the two ka mi anyan nan amman sham balle ti paba tinirvo walma shema ni ma ni dar don da la ni ma ni balle pashaban bana galsi ai zani nse ga manga na su convenience lu to ka zanga no tum ni ma ni hala mamman bai ku jiya ka zanga no tum ni ma ni anye ka yi darna karamal sara okay lu tuni ayan su kom ka te ka a kusanan anan ban nan an ni lo kam karnan yam so na te zo fulu okay foi ka atente zo ma fulu tan yo tangal me bai aile a tarbi sama zo anya nan ba ma an to ban nan bazan an mai shar an pati be ai malabago an to lamban nan zan son ta ka to bulab saba ante abahago so to paro pam na zo haltin kunye paro na zo ana min ya papi zo ka kure bi piran so bi no pam zo na ala chira nai chira ta hal ka galma mamman to je surun wahra da toy zabar mani ska pelege ka nya zabar ma gbanne karnun white so mu zo ta yan zan ne jiya dan toni wula ka do ma yan lehira ma dole ko yin tinyo su samban na kalli huku so piuni okay madan zulaya foi kam mi sama sa foi ka achana ito ama funi tende fon bob topic chen ma yarla gidam manam men be baba akpamba ne kala bi folli cheyel ne ka kasapta be ka osapta be ala danyala dan to cheka omino yidam bason son kanya asam ka bason like kanya asam kan sabta zang pa bupulu julu kaman o jahagu no ben shakam junjona te taba shakam ka mama nye nyana okay ni ene don to cheka te paba shab zani o ku mon sam ka suju ma zale halo be wargale na ala jahanti negi dib zani okay dimi zamana mon sam ka suju ma zai du tuna wargale mpale ven yalanga gbenna ma kan non kom nan zanzal jati negi hali abi aku zanga nu tamba yan wuligi maka azan jang ta ba ka ta pa ama so je no ku su sa du zale do ko en gbaran la la hal na ala jati negi ka so mi din o yan pang mana o en telang mana ma zale pang mana ma anti kana mbo ku surum na ti de pasha ba ko la suru zande tan to ka so mi tuom jan ba halo yan pang mana o jing mana wulbu o ku pa jarma bal o zang matam ci ko manan nan ka suge yida nin kurama shabjan be jale bale open bubu odun don yugi kama ni master na rayara mo open bu odun don yugi o mile onnon do o ben yarasha so agbai te kanani
la bin maa dole ka mun o nyaha yen man taba ka so biane on to la asin mana zal ka zo gubla halin alo jo bisaha ko na lengum parang mana nguni yam parang mana ka jo ra ka dun don kwel ba jo ya no be pa go en chele ma zon to bar ma sha shar funu ko ti funi pa ma dole ka min yi da mama ni man taba den de no ka o ba hay di ku pa to ku chelle do ku pa yi da ma na yuwa maka can kama ma open join majority karanye amen aidan ma konko kitchen funi e be ikonko a kitchen funi adu na ka mana aidan di be inulati nage ka cin mana matan kayin can da halle intilabna kan mana matam ya dole ka indika guma balle di ne yun ka bianege kitchen man yan tala sense man nung too much di empem na idu funi so the butu ni aman aidan muti be aman aidan ti bandirgo yon ma no mana para mentala an ku yina ma ku la ma gba chamka kuma ya ba dillen yisib jahne yina su be kom ka an mana ma injin na tamshal ma ka susudi jahne ga bokale na an kwalla dundon amma shin shafa abaka ta ka su be kom ka chan shukuru ama avant mana asobjani as on to pa asbat iti ban yuti ka gugi don to pa da ba yigba karanya ba na ba to bwara ko pushe be dirgo ko tam yero funa zam pa okay lala ma ha do ma mamma duk tam ne kaman anda na ko sane ora abjelo ko o da abjelo ko ma dabba ma mi shabjan bin yabin man pam kaje do so jani na zo nirbi ku pino ju ka yiran wo perame okay madam Villa tan go ka chanta ko from Mohammed nya won ponda na palese ana wala ma na madam ka twa bel ura na eti yum pale na tawam da mai shi na on pa ti yum bo ami ya rabi ya program ma ti topic ma de ya topic je la form okay tumpo yelama ni beshama yel musrama zu ya pamtimenti pa ma sun sunu okay banti ma poma ni yele to shema palen yele okay banti pa ma pam shabjan aku nyula po sambane ka zunguna na unzo ka zunguna to unanta jilma na kuchaka bu dashi amma za musulu ku dajim now zo do ayi ma bo dipa ni mo ka no okwanto abu ya okay okwanto abu da ma an chu ka yi sambane boleta la na ani okoi mala ban sha kamza han donu ko inji ko yol bishi amma ni da ma nu tudu na za nu bi haka da ne ga ya ku yi ba za ka za ce lambara ban sha din biyar za hanya ma unyi ka claim na no ma right ba ka bu no sham kipo man sapta into idana okay be ka yale anar kuna yana da za ku to karo ba za ka za je lambara tawam da okay ta pai fam ni agbana bana in zan share Fatima madan zila na ya ndai le ya me ye dab shabjan sambi ku pino ju kayira bana ba ben zanu dum jani o pehrame mo miti wo ko zan fof mai no fami zan non de ha go shi o di ben jiro go fami zan no ja zan yo kata chan ta pana karanya la into di ben jiro go dabata kan mana mana zaya ki leherale do songom jan go ko garga on papa ama ka dabba ma zan hanye de ka chura pan nan da me ka ta pana so abukata numuna ya so sun be aswan sun numuna ka ce tira oranyo lo ko kan nan da ma ka me patta biane ko rata na yin tigo ta hala ayin tigo ne kar ta pallala so ta paba ma mi shamba lan jane na wun zuo oy kulin nan amaliya
hon kul so kaba ba koy dawai dum parata mana yu dum para chan lu damle na nya ku tsana mu ya pallam bala riyan chilo man faja zabla ko na bani o ama oyen yene shelma gba there is no way ko yidan yen ko so piu an to tere ju amuna ya yu kayani ay no babu la yu na la go ga mi sai ba nya won bonde na ko bel mahago ana wala ma na ka ko bel mahago na program ma dinya program sheldon jelpam okay yuko gomera corruption okay aya pam da mali ne sun pam ku jago okay amare intizo pa songun le in address ngo onya ne sone tu ta oyi da majo ne majo ma ta so song bala da pa ma ko le kana pa gama ta amana amaza ake wun de yulma pa ma ya gunyasam amadi tunan karnya la nguyan kam pa ngumbala pa gama karnya la song bala de indi yulma ni ma no on song le sha wala do don genya ba ganye so ama okay ta pai pam ne agwana bona zon shele am patimo ko la na ma na ri difila shele mo ba gbale okay inde be yani oyi kuna ko yi dam mapi ndi yar mi ye oyi ai kuna ka yi dam mabjeni bin yar shangana to bian ka non dele karbo pa ai dam mama ai kuna ka yi dam mama kan har karin yi amna ai dan ma konko da butu na ciyar bin yar zan da bin yar shanga mama ni yan ya karban nu oh ya sama am why you so oi to ama majority ma kwa over understanding why you say the word majority ngumba na mai oi to ama chan meeting man kaman ariya mani yinde kuna ka oi da mama kun join majority to don wana zo son bal dan man dan ko yani ayam bal biyan man da biyan ne zo son bala okay don na te jarjar mi sai ba tan labna asani zan can istama so sorry tan labna asani zan kana sabta maful din dai nan ka yin dongon ma ka sabta do sabta dibi ya ala ka can tubo pa wona ko kuna tinyan won pero ma like bin shaka mun ku ba mun rinye kasi oku melmel dun zo ma tin yin kana amalayin vom le me like oku mel bin shaka amayin ko lan won tzel pe ko melzel ko nun ka ta pasa shar ko o consolo kare cheka o mina yida amama moy nyindo ma wala ka yen nyin dopo ni samban ne pena jinjang mane okay ana sami bo amina kanama ban pum malla ba biya wani ban bisham ka ta kana ana sami bo so ban mal ba biya okay je bi nyen won bonda na tan ko baluma ana wala ma na nga barka ng program na ami arabi to yamanguna umbarma mi siya mostly pa ma siya biane kama like bakat je bi dim solo tana su haka azo aye ma bjala antete so yan waya yap abma siya biane bo pomo bot ma ka ko do be yama okay so akun katma ka ko do ma yele ana ka later on ka do ma gba me dia otu ni onini mama min kama pa ma gba ya ku la arbe zan woni ka la ma me kane ma mi de nya problem zan ti won pa ma tapta ma ku do biane okay ana mote to do ma che biane to ku la na pa dia cha ka be ni ana ni me tu na agba mai pa to kula anu pa ma agba be ni na ambrosha okay so most to do ma to ko la pro ma ka ta pa ma ba lu kare kama beautiful be ka tan bon be okay tal ba to spend last year on the outside in your pagora the got to spend on the kama like the pa ma pa ya mare so number shema okay ta faya pam jewe ne agbana bona nzan shar patma o ko yar ta makadama ta dabbo ngoy jim solo ik pangsam ka ito kurla arana de pabne
da yince ka obe ka sene nyam ka yina sa shalkam ka so kam so yu on be shamanire yir sambana tzer la karana da pagora naka kukula lare non idamar ya paba ni zo mi rofu Mr. Maso arna ya ai on ya sharma da naka yan pibjala ana sani ro shabi ta pamjani paba ma pamjani bikan na do ye ba malla benna benna be relationship man kada benna ngamriya kanya kuma boyfriend girlfriend ko na lahu o mala da sarta kamal wannan ngamriya da ba sarta ne shi okay Mr. Maso tan labna sana Abdul Fatah nya ngombo ndra da soyira ana wala ma na wala na kada soyira ya le zabe wala ada sile na okay ta wam da mai ta shi be wala na so pompa ma bi soro ko na kar piara kaman madam zule ana pier yare donde yar kaman tanto kuldu to ka to nan katar ka otem pado ya ka mama join majority sham ko pier na tunta zumo te pasara mo be to zo shabala ko kuldu da do amalan kana ami ka tele ka na agba nan ka taranten do an do a Facebook ko nye bidabga to nan ko ye bidabga zumo da bala ka bi nan ka pan sar dada to da sa ino ta on gwa ko pa ga en so na na ta ko te kana ka kana da mi ma mi ne tum fuong na ye so la kana yan dia ta da do anwa to le pa ma le par te manam da baya da so pa da ta mo to ai to su ya tam ji to an ne da go jela a go bin ye pa ta go so na do ka ba do ka on ba ten pa ta akane mar go jela انت تزمو طعمنا دابا انت حمل ماما تكون ما لا تنم بنا وكارني كاينا جنكر ما لا سونيا ini tepaka amando maka yidhago nungto because ja itu anu moa na biag mapam so tento ko taka pa yikarni elabno so tento ko nang kadu ke pa karni elabno so so takbang tamang alabno admi yado to blade dalala okay tepai no commercial bahaya ne gampai singa okay tepai pamne agbana boyana zon shal empatmo Mr. Maso amba kolkol va yeto amata takate yeto amana ko kolkol va halish kana da yarma bang mama ba foi ka akwai barna ba yete aida mai kasabta ka pam vorsabta ka pam mal gilmaji ka a mama vomdale jashana in zombe be tila bu kan dia mama sometimes education okay understandable kula ka buma kamain de tuni abansi ni ya na bansi ma de mala anya yilu sham understandable aba yiru ni wai amma ai now zo ada ya pambe anyu be ngongo no ni kasa kamanja ai kakana ai yiru mu oi pam chubo ya kaza da dan kama yusta da jel pam kan dashal ma na gba yusin yan wulan ge ane bu oi mba ai min da na bincha ma da malalan ngam da la da na har yuhu la nin chaman ta da mo ban se ka ba kana ta pa mo ba man ma madan sela ni ba hala mo ba 10 times ka ba da ba ma kama ai tu jabe ka ba yisrna am mo ba garlala be an clean garlala so ni wa da butuna kana ka ce na clean ma a tumla to ma halaka to guma da kawun sun an ko kana an make sure ka cleanness ma ko make sure that bang mama ban sha dan bazza ven yalanda ka mal zalam ka ai ma da zana to dabba ma pang babzane oh as you say we are very messy so with the tune pa ka jene ka correct mess ni yitu mana kana ka wuma kan ye liga son pe ni jinjam son pe
you pack it, and then that is what is happening. And when I come from the general, if you are not used to that, to dry him, Buji, I am a cabin charte, carparam do, catazania macparam, catin and the face the can't GV so soon. GV, cut down baby, island, the Casocans Island, no papa. You understand? Which is not the best. At least, think at nearby in the situation. So, if you know never bang the tune you know banka to you oh Zalaya Kazamala but no let's the tune can I my laundry basket man is like key or something like I don't understand but tell holding someone at the time the pump. I don't understand and then near me Kayon Kore too. The button I cannot the Mala Anya English but Lenin Kugo can't feel like that. Action speaks louder than words. Nyung Kugo can't yell Nyung Kugo yet. Can't yell Nyung Kugo yet. Can I see you? Wait. Now, so I marching to my mother, the diaper. After you know diaper, Maka got Piaju and been mother Sala. Nyang come to Zanaka Euro, Fanso, near Shady and Pat Jenny. Have an companion, Mamma and Papa, collect it and wash them. Because you want her to look presentable. Zongo, I'm going to be Chang Sherpolo. I mean, understandable. Johnny saying Chang Sherpolo. The stroke when you're away, I'm an idea, Mayan Changlas Yakasa. Tabana come on, oh, Mambon, Muno bitten Johnny. So, Satama, Yangbani and Nosham. The man who I don't know, we don't have a match role to play because you create that relationship between you and your mother. I don't know. I check her. Amma. I done mama I'm a mouse soon. Okay. So, Nasam the best soon. The Malay Nasha, even but Halibo, I done mamma no kuma larka, then can never no more. Ben Yakas can in your caravana. Can you carvina can damn Malana? Then down your ladin fancy. You oh, and you a kitchen man, Zoma Change, Uncle One, Uncle Mal kitchen woman. They add Zanta. Quota chance. No man, oh, I make sure that I mean, I'm Molo Duma. I came on my in the man, I am Malamu, Malanchi, Ben Yakas, and Labin. You have because most of our mothers they keep a lot of things. Dan kababukata. Bamu when you are Nazan Labaka, 1 million no parliament. You keep it and keep it well. Kamal song Shaplo Untiam Barley. Kanyale. Mr. Maso, Palonka Yerbuzan, Jungle Zungo, Jimata Chimapo. Idam Pava mean, Edam Manam mean Bepava. A Palonka Yerbuni, Uncle. The Manama. Don't look my sham. Then Yeleba Yella Bazoom la soul. Okay. Bazoom la soul. Understand? Then the part of Shell, the man be unit to me. Or the man on point you hal beam from Bala. So Banquet and unit to the bay. I mean, understand? But then you're trying no. You're trying no. The tia non pusa sorte beaucoup ça sorte ma bon bolentana on ça là à ça là casa pas mon nom on est dans chama on souhaite de l'air on zoka ya na yelem sometimes ozorla on pon be ba malaje man kan sure obenon sure obeti ya da kama like oh, not to bull not to you, not to bull not to you. Go to tire to Ama in Yale. Or you done in the different way. Yes. Understandable. But don't pan situation. I abola been to you. Oh, nya, then the non shambo. Can me yellow. You understand? You can talk to her, then talk to your son. Yes. I'm to yellow moon abi pama. Can yellow abina mamma. So that your trauma can conquer because woman will find to do so. Papa, you come to no parle là. Yes. I don't understand.
But an euro komi. I mean understandable. Komboma ba halba man tiama be man chamali to ama ka be shaka mza ka sudo bedin dong mane. Okay. En pa tekpang mi atama. Ni understand tama. Frankly speaking, pa bedin dong most of the time. Okay. Understandable. Sometimes we the men we see that is bad but we overlook it. Come on, no, you have to correct it. Okay. I mean, understandable. If I'm not Janet, then you are not able to have to unbubla. Iduma vein yalanga. Understandable. Bole one into my bay, anto bubble. Okay. And then so romano kuyalma the man mabu la soro. The parma. Le ta parma ba bang mi ma ki izang mawum subu ka shukurin yan wahabin shakam understandable the tuyana sometimes ka bazanga mangan jini ya ka zabin ya ka sashen nan da ma dirbutu na dan nan. And then ni salang kan be mindun tu da dambatu. Although ta tamda ansa no dem mi dun tu dambatu tu na mi ban kamai wata sa dan nan da shirin wana daban nan dan wana ya chakan tum sandane be chakan inchale be chakan change attitude. And more to the point, I cannot do it. The between Amala and mine come and I damn mamma wicked in you. When you cool me. Okay. There's only no can now, mamma. Nya come get a face. Okay. Yan come at the face. The Tiana Mala mine, the chan the shell. Ma, so one drama ma. One no can lens and chant the banner. Near number sham. Lanu kayan nang yitama. Okay. Mansala tam kamzadin jong ma. Okay. I am for sure. Nzang pasata la pulu. Nzang pasata la pulu. Salto ma ngwa to pon yale den tuni ambition ni sale bubu mansham. Ana sane mo. Be shami katabe yale dininya bang. Okay. Body odor. Bama the tuna ni sala ka bang ayam manager mansham. Ka bama be yirna. Sometimes shabni ya no man kalare denen tale. Anko kalare ka ko so morning afternoon evening day cham. Okay. I'm so young. People are not able to do that. But if you don't have the money, you know that you have water, you have soap. Ako kalarama kom ne chibo. Din chibo muna din ya. Zoma tampelem jena ka mali munyamin nan. Nje ni mane for some time. Kana ntwen to sopom. Okay. As ni yelma be shana kanate yon nimsa veron de ya isha pro kamza. You understand? You can blend it, extract it, use it, wait for I no nyim safa man basile ka bi ka zan njeji ka go biala. You understand? Ni na kana pishin shani. So be na kal ba nyang na be chanta da deodorant, base spray. Ba ne mi wo rashe ma den non effective pangba. Ngar deodorant mini spray. And it's a camiho, so bien, so on could a man cabam, Shabian, the yellow comes to she, Mumsua come be laughing younger, Kaina, how long could swab Vidama younger, Kaina, actually Zub, you become a teenager. Come actually, Jack, Barbo Bay, those things. Come take care. I am Kanya Paja, I am Malala Bama. I am Malala so the Tiani then Sama Zaha and education, the sooner come to bounce the bay to Zobe
Kama Ankana in shop Golden Touch. Ankana Golden Touch. There are days I'll call all my girls and then we'll sit down, then we'll call health personnel to come and educate them. And sometimes Mamangba I would tell them like Mansarta, to go in the Mansarta, that's we'll bring everybody. We talk about how to keep themselves clean. Because never you understand? And then kabe the no wuhaba. Then ka instructed kana to wuhaba. Kabakana sometimes one time a biggie. Then ka inside my sense my changing. What's his name? Madai and a classroom scent. So sense my change. So all those kind of things, man, you need to be telling them. Shop Jenny, but Tamia. Oh, do you pam so me come oh me come on kabambat. Maybe in time I should take care of myself for some time. So I to tear ba young I got to tear tabato zonema and then kepang matamang jandi the man baba pat demba. Okay. Understandable. Our mothers are not enemies of our wives. Okay. We should try to kepang matamang kat ula katanya ula peace mediators ula kabun ula kan yalla man kamay tepang so sudu tudunjani temana mamen tapaba sudu. Okay. Mr. Ampo anyam posha kato kwalba. Pugo I think no kan posha ba no po hintumanma. Okay. Golden Touch Beauty Center. Golden Touch Beauty Center, Tamala Pass House. The one graduation will be celebrating 12 years anniversary. Then, 12 years anniversary, ma'am, will be graduating the final year students. Okay. Understandable. So, New Sports Stadium, 11th September. Then the Sokamza invitation. We are inviting you. So the son of Sokamza da you know. Me put Golden Touch and them Zaha. Okay. Aha. Madam Zula, tell labna ka atete anweni palang paito atakolba. Last call idila fila shakanda bo wudi yarmu zang ba dabba paban dabba zang simna ka paban ni sham so dabba ma ka do so ngum mal lara pa anjala do so ngum mal anzansi the pala akote la trapa de yanchika tayina nya hala to ko kote la trapa wa ka batru sujia be sudu o dina changba de mana sabendo ko do zo anzansi lana o pa anjala kala haralam pa anjala do zo te dab mara tuka bazang sim lapsina ba pa bani ban nan da ma sashe kam the like wula kay de reflector mi ama ba nyare kace an ko ngum bala mana amuno jaja hay jahata ka zan simlan de ko ne kanin marga ba san ban de lan ma ako ko san ban mana lan ma wo bay ko jab vi buta la ka le nu ba den sa yu jaka jirma so rutuna ta pa dabba ma ka ba zan sim be pa ba ni timi ne ka sa sha kam kare yam jani amari to ku jani cho ku bang na rajani demi ku jani kaya narkani to na ngun ku ci karlan kan okay dan ka mana yar gida mana ma ka dan ka mana yar ka ba zan kwaso do bonno muso so tin mana ma ba pan sulu ba pan jotta man ba wum sitte okay abi chang to kwai bil shal ji pambelna ku gbobo ka mamang de so kam mal mu wesra ku gbobo ka mamang den ma ku zo mo welsi to te paaba mami ay kuna lama nti pam kama ma bi halshel na karaba pa urupan nang za ko razanga gara ko milan lu ay damma o jilma no kun yishele ni zang o jilma nto kiza mai so jidun don ma fune ka do ma mai so jia kama ma mai so jia kana wonti ya nyevle wa na lafi ka ba ibeten ya ayen posha Oi, hali tama hawar bata. Unku to kana to ama unku ce. Unku hore tuntum da zaha. Ka gani kan yarma. Ka furan Oli Princess.
Princess Nusrat Nasara. Kapuran yang nama Zobial Bako yile ma be tishu gala kanje yile. Okay. Kamale team Sweet Sisters, Love Ladies, mpuro bazaha. Kapuro mun kam nan katar kagba sa ganitive mai yorlam saha. Okay. Ka yarba nebro chiar ka sango ma kare yarba zo ka pela nan ba manga. Okay. Mpuro tamal zagana zampuro suka. Okay, e wom te sanga handa baba ma bazana zang benene fi da shan anta ta meje ta baka da ma shi wom tirgo hanar babu muna za sanya la bandi da dan fana te to bodo she inti ye to amusara she dan kube ida mana men be pa sun sula ka da za ku chanta jan da la kadama yindi pa ngo pe ka akundo yema da tuni azan la nan hankal na kadama an kulma amadu aroso an ce yangla unka a can na ta fama da zo da malbukata ne ayi can yilmane yin zan amon to kaman amanyo ko kuma kaman amanyo anda ko nan an yin jam amadu arusham jamo gwala dama wurin zuwa ayi dama ka unzi wala yulo halawum so ka otin yana mpi gana ta non don zamana da zo zama to ka jimo o jima no kunya shalkam zan to ai tum burgo ka akpa manka atam sandana no onje shalika azon yidan on bar shalka azo kanada na ta yida manam lagwame to zo mu solo ka zan ta be pa abla leta da alal be fonse ta gbabba ne ta nu hay to ku yumba kamantin yanyu ta bidda basu ma sham nar nyara da yin tab sonka ya to amu sarbe nyanyu ngu shadin tozo karbe yida manam men be pa basun suna da nyara da yin son nto okola ya to amu sarma zasa tampo Mr. Edresu masa opam ne wonde ne benan zanchile ka guna ta jin panzo ozon duwon ka ta zanzo jima nsana ma ta foya pam kapa onyala ngunye CEO min director of Golden Tide Beauty Center banyala bantozo ka bamande pa abane ne pedicure medi ben shaka makeup anku bar makeup artist tamal nam godona aibo kolo yim dono palango yim pa abuje okon kunyo tamal ngoza sa tampo pam kapa ne on kana ta tabson ta zonjima madame Zulai hangon lu dunzongo ne ni rama to kuce ogba foka pa dama onyala ngba galgwam kakana ta jentab zonjima kamal mal yorlam paga madame Zulai hata foya pam kapa foika en yise na labtega kadama mal yorlam param na Zuwe Herbal Center nam dala barkan bebe na cha fo supplement ka bamanda ka de chan pansar dablan ka pahar ne raba juwe ka beji soya ka pansar banin gbana na soja be ka omin domin pa do sheka do ma dablan kunya din ya mal ya halle baka o nti ya on the expectation do zo bebe na cha fo supplement ya din japan kan yan panso do kam kadama ai mal pa da tuna bolo gba bebe na cha fo supplement iPhone userle nyen pansma amena jindal do na zuam yom guna Zuwe Herbal Center da min sa ganin bala danza nta champi ga adane foroson chen alaji je su yimago yan zasa na ya karbe da ba andan zuara chema faso ale ka so kam le mi o jabko for pam ka paro na ko chele tone ka e gbobtenen za abbe ka to ko chena foroson lan chen be mutala Vision 1 nyala for pam ka paro no fosa gani TV tuntun da zasa ko fi nyala be MC wona ncheka jingo paye na producer senior issue o da gwan Chelsea na ambalan forson chino san kachen be ba por Christian atuchika ta san wonza kamera no nyaga ka zongo malma yorlo mopa no fosa na go tuna yilza san for ya pankapa ka fora batam ya men rafia bana ko tabro sonda ka jingo mapa en yino bonda ka wasa musa na ni tibja Hamida. Wala, mo ko sila dinjo wala ka pula na Japan. Wala very much. Uzo. Kuyul manisha. Pa abo funa bole puma. Nyang ma ambala nyara. Mimina yidan yizo buruzo. Mino zanya la papa. Obe jeje ta malga lehma. Dumi kutu maisha. Gafar. Hamida. Oi. Kawula yetu ambeka kutu maisha. Kula. Ni tu ala kana kufabla.
Minin doye su ama ni yara ta doshi. Oi. Amida ina bezim sim. Komplika man da zana ma. Jai kula ne yon asba. Ina nan buntan tatai yon tatai. Kan ni temi bebe. Oyi ko en ba ma ni ka belega ma son. Ka bole nye bebe. Ku ni yara ko ba bilan kare yara yayi. Small but mighty. De yulba. O wala pale yu ka ba. Oi, min kuri ka tiyan ma yana ta ba wula kan fu. Kai atiye nyele. Abor bebe nada anto nyale dokulo ku pharmacy, EB pharmacy, PK Gombla. Na lolo kan ban ku haritima an can anye bebe da. Dimi ku nyala abora da sali nada anto nyale zuwe herbal center. Ka min sa gana TV ba dance ne taba. Baby. Oh, anabkana. Kuchidun don si prishia gula. Tuna nu yon yo. Akwala mi ara boxing. Dunsi. No so kan nan kam. Da bu kurba. Hal bagu da tin tala shaf shaf. Kaula, ni mo zo du sima yo.